Kuki Arm Group की जुवेनाइल कैडर अहुम खुलाइगा कोनना पुलिस न फारे कुकी की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अमा ओरिबा यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी UKNA की जुवेनाइल कैडर अहुम यावना पुना कैडर मरी खुलाइगा कोनना हौकिबा लेबाक पोपा नुमिता चुरचानपुर पुलिस न फारे हाइरी मणिपुर पुलिस न थादुरकपा वारोल अमदा मियामु किहन खंगंदुना सेंखाई तुंखाई अमदी ड्रग बिजनेस अमसों स्मगलिंग द सेनबा UKNA की कैडर मरी चुरचानपुर टाउन की बिथेल सेंटर खुलाइगा कोनना चुरचानपुर पुलिस न फागटपा ngamle हाइरी खुलाइगा कोनना फारबा UKNA की कैडर अदुदी जागौलुन हाउकिप एलाइज माते सही 18 कवी हाइरी अमदी लेमहौरिबा कैडर अहुम अदु जुवेनाइल ओइबना हौजिक फावबगी ओइना मणिपुर पुलिस की माइकैदगी ममिंग मथा कंगहलकपा लेट्रे पुलिस न थादोरकिबा वारोल अदुदा फारबा UKNA की कैडर मरी अदुदगी पिस्तोल अनि रिकवर तौबा ngamki हाइरी पनबा याबदी मणिपुर थोकलिबा था 19 हेंजिलकलबा इरांग असिदा सिंग अमदी तमदा लेरिबा मसागी सही 19 सुद्रिबा वाखल मपुंग फाद्रिबा अंगांग मचा कयाबो खुत्ता खुलाई सिजिनदुना आर्म ग्रुप सिंगदा रिक्रूट तौबगी थबक तवों कया चथरे हाइना मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ना मांगजौनना नुंगनांगबा फोंदोकिबा लेख्रबनी मणिपुर थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइदुना तोंगान तोंगानबा रिलीफ कैंप सिंगदा संगफम लौदुना लेरिबा मसागी वाखल मपुंग फाद्रिबा IDP सिंगबु खुलाई पाइबा आर्म ग्रुप सिंगी लांगदा तुदुना मखोइगी तुंगी पुंसी मांगहनबा ओइरकलिबा फिबम असिदा मरी लेनबा ऑथोरिटीना मिटिंग चंगबा तंगाई फदे हाइनसु फोंदोकिबा लेख्रबनी यूक्रेन मखा ताना वारी साबा पामली रशियासु पीस की दमक सेम सारे ट्रम्प US की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना फोंदोकिबदा महान यूक्रेन की प्रेसिडेंट बोलोदिमिर जेलेंस्की की माइकैदगी अईबा चेरोल अमा फंगदुना लान लोइचिनबगी मतांगदा वारी सानबदा अयाबा लेरे हाइरकले अमरोमदा रशिया की माइकैदगिसु पीस पुरकनबा होनबदा मखोइसु सेमसादुना लेरे हाइरक्रे यूक्रेन लेबांगना नेगोशिएटिंग टेबलदा अथुबा मतमदा फमिनदुना तुंगकोइबा पीस पुरकनबगी लंबेल नक्सिननबा USA गा मखा ताना वारी सानबगी अपाम्बा अदु प्रेसिडेंट जेलेंस्की की माइकैदगी फोंदोरकली हाइना डोनाल्ड ट्रम्प ना ngarang US कांग्रेस ता वा ngangbada thangkibani रशिया की मतंगदा पल्लदुना महाकी माइकैदगी यामना कुपना वारी सानबगी खुदोंचाबा फंगख्रे लोइनना मखोइगी माइकैदगी पीस पुरंगनबा होनबदा अकनबा खोंथांग चंगचिनबदा मखोइसु सेम सादुना लई हाइकी US कांग्रेस ना ट्रम्प की माइकैदगी वाफमसिंग अदुगी मखा ताबा अकुपसिंग अदु फोंदोरकद्रा हाइना थाजरंबा अदुदी यौना फोंदोरकद्रा हाइना थाजरंबा अदुदी यौबा ngamkidre मरक असिदा ट्रम्प ना यूक्रेन दा पी मिलिटरी आइन खुदिंगमक थिंजिनख्रबनी मरुओइना USA ना यूक्रेन दा थमलिबा वाफमदी मखोइना फंगलिबा रियर अर्थ मिनरल सिंग अदुगी दिल अमा यानबा पुरकपा अदुनी मदुगी मतंगदा रशिया की माइकैदगिसु मखोइना हेना रियर अर्थ मिनरल यामना फंगली हाइना फोंदोरकपा लेख्रबनी जेलेंस्की ना ममांगदा ट्रम्प का उनदुना वारी सानबा अदु माइ पाकिद्रबा मतुंग यूरोप दा चतुना महाकी मिचंग सिंगा मखा ताना लान खक्ता नतना अतोपा हिरम सिंगदा मतेंग पांगबिनबगी वाफम कया थमलकी ngarang US कांग्रेस दा डोनाल्ड ट्रम्प ना रशिया अमसुंग यूक्रेन लान की मतंगना वारी सानबा अदु खक्ता नतना मालेंगी तोंगान तोंगान बा लेबाक सिंगदा अनौबा तारिफ सिंग थंबगी मतंगदा अहेनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना सुपन की US की पोथोक्सिन पुसनबदा टैक्स लौरिबा अदुगुमना लेबाक अदुदा पुसिलकपा पोलम खुदिंगमक्ता हानदगी हेंगतनबा हाइखी तेनथागी सिंगदा लानमै चाख्रे ngase nungtil pung 3:10 rom chatpa matamda Thobal district ki manung chanbada leiba tentha mathak leikai leima konjin gi sing parengda lanmai chaklakpadagi Thobal fire service team khongjom PS team amasung Thobal forest team na local volunteer singa pulaga mai kanbagi thabak chathakre lanmai adu numidang pung 6 lom tarakpa adu waida mapung fana muthatba ngamki hairi hojik fawbagi oina lanmai adu kari karam tawna chaklakibanu haina official oiba report amata fangba leitri Manipur gi irangda akaya toy thogan khraba lining amari leinaba mafam cheng amuk hana sengat sagat kadori Thasi ke amada Home Minister Amit Shah na chair lauduna Manipur da thokliba irang asibu laksinaba law and order gi matangda fangkiba security review meeting aduda India lengang na state asida mahausa gumtang doleitaba hanjilaknaba lokalagliba khongthang chingi saruk ama oina Manipur da thokliba irang asida
akai atoi thogankraba lining mari leinaba mafamsing amuk hana sengat saganaba mifam adu da saruk yakiba lengaki makok thongba official singda khangalaki hairi wafam asi lengaki senior official amana lebak asigi news agency amada report tawrakibani hairi report asi matung ina haukiba inglising ani kulhumdegi me humdege haurakiba thakuni thoi hendilaklaba irang asida mitai amadi kuki ani gi marakta amuk hana nungchi chanaba puraktuna mahausa gomtangdu leitaba lamda mama hanjilakna ba lengangna paikhalakliba amadi khongthang singi manungda saruk amani hairi panba yabadi haukiba lising ani kulhumdoi gi agasta manipur lengaki maikaidagi thoklibi irang asigi manungda lining mari leinaba mafam punna chahunga marfu taruk akaya toi thoki haina Supreme Court of India da report piki tungda lising ani kulhumdoi gi September 3 Supreme Court of India na state government church Hindu temple Shanamahi temple mosque amadi lining mari leinaba structure khudingmak Makha Tana akaya toi thokhandanaba lengang na ngak chenbagi thabak lokhatkadabani haina khangalakibani China na defense ki matangda kaithokpa senfam record oikhrabasu US tagidi hanthari China na ngasi leibak adugi defense budget da puna US dollar billion 249 lautoktuna chada 7.2 hanadagi hengalaga leibak adugi puari da Kwaidagi yamba senfam oikrabasu USA gi billion dollar 890 dagi di hantaduna leiri China na makoi gi defense budget ta hengalagli ba senfam sing ase malengi oina lanmi masing kwaidagi yamba oiriba lebak aduna makoi gi lanmi singi modernize tawnaba warship sing hena fagat hanbada amadi anauba generation gi fighter jet singbu thamnabagi damaktani panba yabadi mamangi chahida China na lebak adugi oina Thankiba defense ki budget adu US dollar billion 232 ni madudagi sada 7.2 hengalaglaga ngarang lauthokiba billion dollar 249 adu oikibani nakalama romda USA na China ga trade war mayok na riba asigi manung chana kariguba US na Pamlabadi China chu Semsaduna Leiri haina thamlakli China gi foreign ministry na US pu maral chiraduna Fentanyl drug China dagi pusilagli haina maral chiriba adu yamna chumba execution ni madu khakta maram oiraga China gi potho kaya US da pusilakpa matam tarik hengatpagi anauba order ama Donald Trump na thokiba adu laibakthibani madu khakna maram oiraga China gi potho kaya USA da pusilakpa matamda tarif hengatpagi anauba order ama Donald Trump na thokiba adu laibaktibani madugi pakumoina China na USA dagi lausinba potho kaya amada ahenba tarif thanjinduna counter attack chathabagi khongtang paikhatba hoki maruoina chana thangnaba amadi mahai mairong singda ahenba tarif sing asi thamlibani PR thamlakwa yaningde haibagi matangda double besta khanakre lebak asigi president Draupadi Murmu na mamang thagi 16 da proclamation tawduna state asida PR thamjilaki PR asigi mayokda High Court of Manipur da langkhalakiba writ petition civil number 155 of 225 ngasi High Court of Manipur gi division besta khanakre High Court of Manipur gi Chief Justice D Krishna Kumar amasung High Court of Manipur gi Justice A Guneshwar Sharma gi division best hearing adu sathakibani hairiba division best asigi item number 1 da list tawbadagi hearing adu chataki Manipur da PR thamjilakpa yaningde haiduna thoktom Suras kauba miyoi amana Union of India gi mathakta High Court of Manipur da writ petition civil file lankhatkibani file asiga mari lainana petitioner gi maikaida advocate sing S Samungau S Yancharan K Somorendro N Mahindro na singba saruyaki aduga respondent ki maikaidana advocate Tongdamba advocate KS Samarjit na singba so saruyaki bani writ petition asi mamang thagi kuntarukta High Court of Manipur gi Justice A Guneshwar Sharma gi besta hearing chatharaba matung makha taba hearing gi damak Chief Justice ki khutangda division besta chathanaba khangan kibadagi hearing chathagibani